Project eje katandikaho kwenda kusya abahinjamizgo kwiterera ebihingwa byabo konka kwihetandika omwaka ogwire canjiro contractor tarafireyo okora emirimo mu bwire. Ground breaking tukakikora mu kwa gatano omwaka ogwire. Project eshemeye panehwa 2008 okwi 10/12/2025. Contractor najango cyabanditse kumukerereza akaza kukerereza bw'enjura ekaba nyingi. Konkecho twagira ngo ejo tourism yo kukerereza omurimo. Canjiro contractor gutaine byoma barukumara kandi ejine mwahanshonga eremise emirimo korwa mbwire. Kandi wari ubwire ukarya sente zakozese ukarya n'umurimo kuryagura wundi. Norebera kimwe ngo contractor nabiha mwe nashemeye kuteka mamani akadaburinga hizi ifoti kugira ngo akore cyo nanye mushana okuranguya ubwiro buyasisire yabuka varinga. So umurimo ugu gwagutahwirwe na kandi tukuzako akwana ni mpuraba consultant hamwe n'aba World Bank ne bagira ngo bongeremo amani bongere ibyuma za tractor zeziri birenje banyine mu zindi za tractor umunogura kweko. Abebembezo muri Isingiro nubagira ngo batwire nubagezaho kureba ngo emermeji yakorwa mbwire ngo konka contractor tiyafayo. Tukakora launch last year in May, so twansitekateka ngo umubiro umurimo gukabire weyongereho munonga kusengesha tubashanga hagura konka itwe abebembeze mu district tutuyija kandi tupushi kugira ngo buriya habeho icyabasa kwiro kugira ngo umurimo gwacu bashimiye kubana bareba ngo ba ministry baruna agent wabo yakampinga yaguma hagura wundi yakosa contractor otherwise nindeba contractor ni basa kuturwa mu project ejejenderire kwera abahinja mu mashaza Isingiro West hamwe n'ibiceka by'Isingiro South. Amakoraga gashakwa Felix Nduhura.